Muraho neza mwese mukurikiye Inkuru TV. Inkuru TV ni channel ibagezaho amakuru atandukanye aba ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, mu bihugu by'akarere, ku migabane mpuzamahanga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Niba biri kuvugwa muri politike, bivugwa mu mutekano ndetse n'ibindi biba bitandukanye biba biri kuvugwa hirya no hino. Muri kano kanya rero tugira ngo tubahe umucyo ku byabereye kuri hoteli umugore wa Perezida Felix Tshisekedi wa Congo arimwo. Biba byateye urujijo cyane aho Congo yabihuje n'ibibazo ifitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu ambasade ku mpande zombi zagerageje kubivugaho. Ibyo u Rwanda rurabihakana, rukanakomeza kuvuga yuko ibyo Congo ikomeza gushyira ku Rwanda ko ari rwo rwoba rwishe inyuma y'ibyo ngibyo, aho Congo ivuga ko u Rwanda rwoba rushotora. Kuri ubu ngubu u Rwanda rukaba ruhakana rwivuye inyuma ibyo byose Congo iri kurwegekaho. U Rwanda binyuze muri ambasade yarwo i Washington rukaba rwatanze umucyo kuri ibi ngibi byabereye kuri iyi hoteli, ndetse rukagerageza no kuvuga yuko leta ya Congo iri kugerageza gukomeza gushotora u Rwanda ndetse no gufata ibi byabaye rukabiheraho, ni ukuvuga Congo ikabiheraho ibyegeka ku Rwanda ko rwashakaga kugirira nabi uyu mugore wa Perezida Felix Tshisekedi wa Congo. Tukaza kwifashisha rero iyi video muri kureba kuri iyi channel Inkuru TV, aho tuyifashisha kugira ngo tubereke uburyo byoba byagenze ndetse nuko uruhande rwa Congo rubivuga ndetse nuko uruhande rw'u Rwanda rubivuga. Reka dutangirire ku byavuzwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Congo akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya, avuga ko hoteli umugore wa Perezida Felix Tshisekedi Madame Denise Nyakeru acumbitsemwo yinjiwemwo n'abantu bataramenyekana, bashatse ngo kwinjira ku ngufu, hakaba hagishakishwa amakuru ku byabaye. Yavuze ko Madame Denise Nyakeru ameze neza. Nyakeru ari muri Amerika mu ruzinduko rw'akazi, aho yatumiwe n'umugore wa Perezida Donald Trump w'igihugu c'Amerika. Ibi byabaye Patrick Muyaya abihuza n'u Rwanda. Amakuru dufite nuko Patrick Muyaya abihuza n'u Rwanda, kavuga ko bishobora kuba bifitaniye isano ngo kuko Congo yabashije gushira hanze ikinyoma cy'u Rwanda. Amakuru dukomeza dukesha Umuseke ngo kuri we Congo yatangije intambara ku mpande zose kandi irimo iratsinda, bityo ngo abandi bari kugaragaza umujinya. Ambasade y'u Rwanda yatanze umucyo ku byabaye kuko amakuru dukomeza gukesha Umuseke abivuga. Ambasade y'u Rwanda i Washington yamaganye ibinyoma bya Muyaya bivuga ko hoteli umugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo acumbitsemo yinjiriwe n'abantu bataramenyekana, akanabihuza n'u Rwanda. Itangazo rya ambasade y'u Rwanda i Washington rivuga ko abo mu nzego z'umutekano ba Congo babangamiye bagenzi babo b'u Rwanda i Washington kandi bari muri hoteli imwe impande zombi zicumbitsemo. No tubabwire yuko ambasade y'u Rwanda i Washington ivuga ko umwe mu itsinda ry'abashinzwe umutekano w'abanyacyubahiro b'u Rwanda utari ufite intwaro yabujije kwinjira nyine muri lift cyangwa ibizwi nka esanseri n'abashinzwe umutekano bo mu itsinda rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bice cyemerewe kugerwamwo n'abashyitsi bose. Ambasade ati ni ibintu bidakwiriye, ni imyitwarire idakwitse yagaragajwe ahantu buri wese afite uburenganzira bwo gukoresha. Icyakora ikibazo cyahise gikemuka ibintu bitarafata indi ntera.
ibandanya ivuga ko nyuma y'ibyabaye uruhande rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cyo guhindura hoteli. Amakuru avuga kuri ibi akomeza avuga yuko mu kwimuka ngo Abanyarwanda bahohotewe ndetse bafatwa amashusho n'abantu batazwi. Ambasade y'u Rwanda ati nubwo habaye ubushotoranyi, itsinda ry'u Rwanda ryafashe rigaragaza ubunyamwuga busanzwe buriranga, ryirinda amakimbirane yashoboraga kuvuka. Ku byo Muyaya yatangaje, ambasade ivuga ko ari ikinyoma giteye isoni bidakwiriye guhabwa agaciro, ahubwo bwikwiriye kwamaganirwa kure. Tubibutse yuko u Rwanda na Congo bisa nkaho nta ntambara yeruye barimwo, ariko Congo ishinja u Rwanda gushyigikira no gufasha AFC M23, naho nyine u Rwanda rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo kuba bakorana n'interahamwe za FDLR zasize zikoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Jenoside yahitanye inzirakarengane z'Abatutsi zirenga miliyoni y'Abanyarwanda bapfuye. Nimba ari bwo bwa mbere utangiye kumva amakuru ducisha kuri ino shene yanyu Inkuru TV, wareba ahanditse ijambo subscribe cyangwa ukoresha ururimi rw'Igifaransa handitse ijambo s'abonner, maze ugakandaho, maze igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ukaza uba mu ba mbere babibona kuri ino shene ya Inkuru TV. Turabashimiye mwese mwadukurikiye, ibihe byiza nibyo mbifurije.